As we Bible Baki text na Matthew chapter 21 verses 28 to 32 aina tangda pangum sa na tum na ki paning ni khala mi akawi naw mayera khani laisai ana kharara jili wada hanga inaw atsu draka yamguili ot asalu je na anang hangai imawamra ka khalai laka ning ngate haida wahawa juwi chili anaw mayera ka khani ling raicha ngarai ka cha chi ahang lishita ana iwara awa dang hangai kamawa tuwa khani hiwi ngachai li ka chipana awa wi ning ka chang sa khala khararapa na saida atumnang hangai Jena jishuna atumli hanga ina na tumli ka jangkat ka hangna kashina khalo ka ping aina khayorvu shuna ping jina na tumli re de varewi umramni zangra ki khala chila John na khamashung khangarong apung jithei khwai rai kala na tumna ali mashitsang mana ka kashina khalo ka ping aina khayor shuna ping na ali shitsanga na tumna jita thaila la naudan ning ngatei laga ali shitsanga kachila masamana na khui khai na tum sai ko li bara we so coming sarna amen